Omukoro gw'okusiima kwa Robert Mugabe omutembuzi owabaire chairman w'okubanza wa Kanyabwanya wa district ya Kitagwenda kandi otoreirwe nk'omunyeshengyero wa Kitagwenda gubeire omu maka gye omu Rwenkubebe omuri Nyabani district Kitagwenda. Ekitambiro kya misa aha mukoro ogu kibeire kyebembeirwe Reverend Father James Isibakachi. Reverend Father Isibakachi ahantu hashabire abanyakitagwenda okukwatanisa habw'entunguuka. Kanterera Karuru niyo pasenti ya nshanju mwenu ntekatekire mushemereye kubeto muka mbasime tujya kariho cyo kunywa kiriho tukinywe kandi tuzine tushemererwe aizoba rikuru omagara ganje na munongera izoba. While we were there on that day selecting our awesome members of parliament, we chose unity of purpose over conflict. Unit of what? Over conflict. Hati ebyo kugamba oguwananka Omunyoro Mugabe, omukyara Nyakato, omukyara Kenyonyozi batwire mu kuteraniza Kitagwenda tukiterenka. Aha mukoro ogwo oli omuhwezi wa chairman wa NRM Kandori Meya wa Kitagwenda Town Council Turyamureba Patrick Pai asimire Mugabe abo kuhereza kurungi ekibiina kya NRM kandi ashabire abanyakitagwenda okhendera entaro bakwatanise habw'entunguuka. Ngenda kusaba ngo entaro zihendera ko tabagire muziye mwazireba emwire mwabireba nibyo ebyo ibintu byanjire hatika tuzantunguka Kitagwenda. Enough is enough. Bamwe ahabaizira aha mukoro ogu ni Honorable Nuru Byamukama ojwekire Kitagwenda enshuro ya kashatu kandi oli omunyeshengyero w'ekicweka eki kwonka akasingwa Mugabe omu karuru ka NRM ogu atabarikize Mugabe kandi ayikirize ngu Mugabe akamusinga omu karuru kandi haraganise kwarikwija kukwatanisa nawe. Robert Mugabe umucyara wawe ndenda kubakongratulatinga munonga tendaze muri protocol habo kubwire bwageze ndenda kubasima mwene abahire Robert Mugabe Karuru niwe nkaza kwija okuronda Karuru ka primaries nashanga umwana yakwasire ground naye uza kumwana ndamuraba ngahe echi nakozere nazo wanje muka nasama nagira che abantu bataka kuntera amasimu mushawe Akaruru ko tari kwija nabajanta barenda mu nshango wanje emotoka zatarika kuhinda zirazo wanje onganywe kanarebere ground yayanjire. Mugabe asimira abantu abo kumutorana nk'omunyeshengyero wa Kitagwenda nuko kushaba abo bona ababaira yesimbere nabo okurgayo bakakwatanisa kuhereza abantu. Ubwire bwo kusasirana ni bwo ubwo kugira ngo tugarukane turugo mu ntaro